Molim. Majko, je taj čovjek reći, brat? Gdje ste, sine, ne može da me nađe? Kud ide na posla? Neka ide pravo vamo. Asfaltom on, brate, ti ovamo i od skoro neka ide. Kud ide na posla, pa gdje, sine, on je negdje po Darka Boškoviće. A kakvoga Darka? Evo ti Jelena, drži. Neka, brate, stani. Gdje si, bak? Ljanja. Aha. Idemo, kud ide čovjek na posla, znaš li? Je pa pravo neka ideje, osam upaljetu ti žmigavca, nakogo je čor. Taj, veliku da ideš na posao upalijeti je žmigavca, vidjet ćeš. Evo ja pričam s njima vam na telefon. Da mi ga, brat. Gdje da? Već, kud ide na posao, samo pravac neka ide. Kuda ideš na posao, samo pravo da ideš. Tamo cijelom putom, tamo preko Dušanove kuće, valjda. Brate, asfaltom pravac neka ide. Asfaltom, ajde. A život jedna ne možete naći na čas.